Assalamu alaikum jamaatu muslimina himbe an hiduɓe lan e hiɗanɓe lan miɗo hiɗi on miɗo welti miɗo hiwro on hande haray ko koto sanfreng woni on ko hiwrade andintina on ko fewnde ko woni arde ko esiraɓe ko doy on hino ardude dole no ardude dole kadi hina seeɗa goy haray ko andingol on men foduno hunde wotere mais yahay hansan hinno ko sati kon no laati esiraɓe ko doy on mais naɓay hansan kono non no wodi ko mapinilam mi hullata goy na wasi mi hulla finkari no hulbini kono na gorko hullatandi nene gotoɓe am ɓe mi hawti gandal e enɗam e diina miɗo weltani on weltani fof kono ndi finkari yete ni jogiɗo ndi yo ndi jette sini jettaka hambowal e samba hendige ndi wallahi mi naɓayɓe ka nambaramiri si feƴƴiti ɗon andi goɗɗo sokata israɓe mum hotal nokku go si mi yehi ka nambaramiri mi wullitike pinkanno ton ala kaydi woday koɓe waɗi haray mi hiwri kon mi sanni on onon e hiɓɓe mo ɓe mi hawti gandal e diina e enɗan. Merci.